Omwaka 2025 kanso ya municipality yambara ekagura acres igana ibiri ezitaka omurikenkombe sel kubahwera omukurundana kasasuro omtown eyabire n'amasuku go kutunga orurembo anyensya abebembezi ba kanso bakabane betebekantiza project erukushajukwa World Bank ya Municipal Solid Waste Composing for Clean Development Mechanism nkomuringo ogokutaho emyanya yo kunagamu kasasuro ko municipalities mwenda no rembo urwa Kampala. Municipalities ezi harimu Mbarara, Kabare, Kasese, Fort Portal, Mukono, Jinja, Mbare, Soroti hamwe na Lira. Municipality eyambara ekatunga dollars $30 okurwa mu World Bank ahawe emyaka 7 eya Project H. Program yetu ahawe rizoba omunyamakuru wetu Kajumba Godfrey na tuterera tochi Project H na nokurundana kasasuro omwanya ogwa Kenkombe na no rembo rwambarira okutwarza. Ebeye tupantu bizashindizwe kandi evera esideya tugashindi 10 tuvera chaso tunacho ni 10 Ogon Olivia Sinyaturuze ho myaka 27 hoina bana babiri orukushamburiza mukasasure ya Kenkombe ho murembo rwambara kubasa kubisaho ekaye ndasomera na nyabazire sente zipanga Nyaturuze kurganya bishoza mu district ya Churhura no mwabakazi abarukubisubwaho kasasuro hirkurunda no murembo rwambara hikanagwa ahar Kenkombe no mwendu kuyakasete karandro twogakurukiza kinkaji amako abana banje bona tubasomera Monica Turiyahebwa ho myaka 8 kurwa mu district ya Ntungamo nawe abasize kubisaho abana bebana ho bari kutorotoro mu kasasuro ya Kenkombe ho kumara imyaka 10 bona ko ari n'ishebo n'ina arabije kuyabiro musinzi nabo kunuya nazagatayo nashanga ngo akaparo onkano marabwirechi kutunga kilo yakavera yakadeya nayo bucupa mara nikora meza so myeza 2 notunga shiringi 2 ameza 2 ntondi kubona zarandi neza kurisabana ebizubu amacupa ngatutema ebindi shanga mabanda bafire tutomere mbwa zona zifire zakakwa nibyo bizubu kubona sabanje mukoisa gloves twine sente zo kubigora Kasasura ya Kenkombe ikaneshajwa project ya World Bank yabaire gendereire okutaho imyanya yo kunaga mukasasuro municipality nyinji okwera umukunaga kasasuro hamwe no kwera government sebyanga okurundana emshoro. Wilson Tumwine wabaire armeya wa municipality ya Mbarara umbwiro wo na jang project eji ekahereza za municipalities emyanya yo kunaga mukasasuro emotoka zo kurundana kasasuro hamwe na nemyanya aho kasasuro yabenejundra kwargamu orwezo nabwo icyo basharaho ngo batwereze Golisi municipality na city council ya Kampala babahereze motoka zo kutumara ezo kwekora kasasiro batwereze ebyoma ebikwekora ebyo kunaga mu kasasiro batwereze batombekere ebisito wo muturu kubasa kubashindura kasasiro yebihata ekubasa kuguma wabanogi hindura nebasa nko murundo kwa mushanju oba nko mu wiki nkeina no basa kutunga maniwa erukubasa kuzoma Misiri ekuzombe muri byaba byetawuni tugigabire busha nari tugitunde tugiguze abahingi babase tubase ku reducing ha costs tuabere tuza kuinkaringa omukumaneginga garbage omutawuni oguna shobora ngo mwanya gwa Kenkombe goka baganisubwamo Kenkombe tukatugihire mu cyeka kimwe cya kasasire yo resorted tugihe mutugumentu ihamo mani wa tugitunde twatwinjire bina itwabere ntuhine tunaga kasasire ta kubasa ku etene mugasho munonga
twageraho na yemwe twatamu abatwa so that abantu bakwenda kubaga bagire uburyohi babagire mu buryo obushyire and then area yaberene kiro buhango tukaba tugifensingire turukwena tugifore demonstration garden Kasasiro tubyare yo rutoke tukabyara yo emwani tukabyara yo fruits bazeta ebijuma ebihingwa ebijuma ndijo tugihinge mu ebihingwa byemyeze eshatu aba omuntu kwatema niweji tugite omuryejo misiri omuntu yabana kumukonvisinga kwija kugura mani wabe nagirebe cyehindwire omu demonstration garden. Actually na demonstration garden would be beneficial abo abantu beito musite nabo naniya no mu byaro okwija kwega emibyarire nemihingire nemireberere yemisiri yabo bagende barebe koko batwaza tumwine na Jang municipality hekabasa kureka town ry'Enyonjo hamwe na no kujoro gw'ecumi obweru kukurura umwanya ogwa Kenkombe nabwo icyo tukasucceedinga twabasa gukora Kasasiro yitu tuyihamu maniwa yitu ebyasigere bya tukatubirunda umwanya gumwe abantu batandika kwija kugura plastiki n'amacupa ga plastiki amacupa aga Coca-Cola na Pepsi-Cola na beer twagatungira contractor ya wo kugamanejinga rukushashugwa factories n'abakama bago Webenon Mugume wabira chairman wegombore akachika municipality yambara hetunga umwanya gwa Kenkombe na jirangu bakatira project eje bakaba beina matsiko munija kutungura ibyo bihinji hamwe n'ibyo burisa no kwereza abatura emirimo rero kuberho aho kwa ne police gwe mukono mwene chumanyisa gwe emirimo police gwe mukono ne korwa bacha konka futari atari zo emirimo rero n'abana baba street kid torana mu ecu nabyo bakabitorine mu konka biryo mwanya gwabyo ogutegetinga atece kituma biya mu bicupa baronda kasente konka ko kureba abana barumu wareba erizo bana barete bintu babinaga mu bana baferire mu bintu bibi ukura byashwara wareba abantu ababirumu n'abakaza babirumu ojo tkonka leadership wegitero mwene kutwaheze kugikora project ejo bakambaza no kufensinga konka babiri bakuratana ninga batugira mbigere tubakuratana project ejo ati project ejo kiyabura kuratarwa atubatandika aho kwito tukantwenda kufensinga ngo Kasasiro bene nagomu negirwa mu maniwa atubatandika kujenaga muhanda koko kwanokora display municipality yambara ikatunga sente z'urukwika $30 ukorwa mu World Bank kumara imyaka mushanja wa project ya Municipal Solid Waste Composing for Clean Development Mechanism project. Bright Mhumza director wa company ya Kafunja Investments Limited na Jang company ekapatanishibwa kanse ya municipality okwasa kora Kenkombe hansi ya project ya World Bank. So batuletere sente nyingi munonga bayombeka icishu cy'amane plant at Kenkombe batuhereza gureda na uroda batuhereza yo office mpamo batuhereza yo ebyo kosa zaka hobone bindi batuhereza yo nebindi ebinda kwate no kutebeka bisomwanyo bakombeka ecina kibakweta lichet tanka namiza lichet namiza gariko rwo mukasasuru urwizo kutambura Kasasiro wajite ko mwanya gumwe amizi gatambura nigaza umukine cyitari kitanga Muhumza na Jang project kabera umutanka yo kurundanira amezi hagarukurwa mu Kasasiro ningashorezo hamwe na plan yo kushoza amashanyarazi nko kubabaire batendechere deraga mizi bakabine tukatine program yo kujya gukora amashanyarazi nigarugamo tukatwatraininjwe tukuza gukora kandi tukaba tushoza tani makunyana za organic fertilizer ninga orwezo
orutari mu kintu cyona buri zoba Kenkombe. In other words, it was going to become an income generating project ya council. Beitone rizoba wahika mwanya gwa Kenkombe necanca project eji yabereherezeho ubwikoro bw'esente Kasasiro inagana drum handa ecuno konchkwachira hare kandi inshoherana zikumba wahika amanyogo Guma Steven old chairman wa Kenkombe Sale na John Kasasiro ya Kenkombe ecumba jize mture y'abatura Kasasiro tukubagiresere twatwina amaziba kweshera mwete zitu twatwina amaziba tutiha mamizi go kunywa agutekesa kubarizire Kasasiro amaziba gugona bagashweka gona gaba Kasasiro yagumane yijane zo makagabantu kakwijo miyaga evera byurgom Kasasiro zo makagiti kakwijo miyaga tijeshera zona zigom Kasasiro zo makagiti hati nkabantu zicweka citu doshange shena tbantu etereshera burkanya habwa Kasasiro dukuyizire hizeje nuko ekitaritaka hurra hoga hato muntu waza kugejyo kujya mu muntu yikingirana muntu habwa Kasasiro Nalongo Ivasa Tumaramye uryo mutura wa Kenkombe Sale na jonga barkurundana Kasasiro habarkujanaga hihi namaka hamuna na mhanda n'ekitomukabi abana b'amashomero. First of all twine obunungi kandi noreba hato buhagire mu Kenjura obunungi bw'abakari even abakujegura abakujireta kugira muri Mbarra kujireta kumuya ahadamfu nanka yabo ushanga ngo tibakwikaza munonga urahibashije kwamba bagishuka hihi namakagabana kandi kiresire cyo na n'ijoro. For example abana bitu nibashomerayo that side nibashomerayo hari amashomero ushanga ngo abana nibafuna accident umurgebyo nibafuna accident ushanga ngo eby'imotoka bya Kasasiro akugira ngo nibidampingo mu muhanda hato mwana tayine gap yo kutambura ukashanga ngo narabo mu rubaje hakuza kuraba imotoka ntihe gukora ki kunanga mwe n'umutuyambe konka kintu cyo kunkora ku eje Kasasiro ya muhanda z'abantu ye kunkora ku konka wamanya ngo kumwana kwa kanso kumwenza kushuka ukwenda no gutenda deni bo bakaso kware ngo afa amanda hijura bije bakoresha bashari mihanda kurugiro ko babimba tugambira bajya neza kurugaho so ni twatera motivate no kugura kumanya Kasasiro nerugaho ngire buce ko kubabiyo bamba tugambira kuka wano rebe 2018 up to now nindeba ngo tine ecyakoze akomu kubanza by the way Kasasiro igikabiringi bitakabire kuko kugireba hari bakaba gitwara baginaga kuri ya amheru bakibine muno buhanda handa by the way ubwo bugenda abimotoka bakareza bukaba yambo kurango bagisya ahiyabire bane kunka hati ninjira bwa population igumire nekura neyongera every day and day. Muhumza wakozera mwanya gwa Kenkombe kumara imyaka 3 nagira ngo ibintu bikisha byahinduka World Bank kuyagenzere endagano ya council na nema ikaba niyagira ngo after 5 years council niza kuba yashomera ikintu yaketegereze egumene yakora appropriation ninga yana akora budget etemese nzo kutureberera ka Kenkombe konka ere nema kuyagenzere abakaso baje ngo se twa bintu bijya muri sede nyingi buba ba divert ngese tubanje ngo bakukekora they are going to employ sorters themselves. Aharchubanza cyo kwa mshanje 2020 municipality ya Mbarra ikahebwa rengo rwa Rembo Robert Mugabe Kachebezi Ormeya w'Urembo rwa Mbarra rwa hati akaba ari mu office obwempindukeje baho no World Bank erekeraho okushashura project yo kurundana Kasasiro akaba ari World Bank k'ekitandikire konkane cyabara management na forapu kije cyakora bisinga so ejo hati yarigire ukikabara na manpower cyabara n'ibyuma equipments za faba World Bank atwagarika ku renovatinga so bijabakirwa ababe bakitandikire Guma na jonga batura bamwe bakaba nibenda kwanga karuri ka government zebyanga tuyekero muranga wakati bakwenda kutuyamba ngabantu betu
aruho bunabiri najya mu yetorchi cyana tiraga kwiruguru kutwashire twamanyango okubara kutira karuka president ni hano kumuka twagize guterera abandi abembezi bona kurgad meya MP abo bona daga kutira uburu rwabo abo kubito tineke batu ya mbere kabantu beteke tero muranga bagambira abizigito gafire tabakunda gutereza amezi tukabajyanga matwirikizo bya Kasasiro tugutereza amashanyarazi bakwenda gatereza 2015 bekoze ku 2025 kanso y'Ururembo rwa Mbarara hamwe n'ubureberezi bwa Ankwere bakahikahanshiriza mu kote nkore yambara okubasa kuhendera umushango hagati y'uburiso bwa St Luke Kaburangire Parish hamwe na kanso y'Ururembo ikaniseji herukutaya isishomere rya St Luke Church of Uganda Primary School ahita karyabo ikabehandicire kote nkore yambara abo kanso y'Ururembo rwa Mbarara ukoremo kurebera umwanya gwa Kenkombe. Reverend Boaz tunaniche wa St Luke Kaburangire najango umwanya gwa Kenkombe no gwa kabi amagaraga abantu hamwe n'ibyo kwirinda by'abantu umucangeci ikinuko cibi eva kureta bakata hanyuma ni kinuka twinishomero ry'abana b'injaha bana magana 3 abana ni barwara habwe ikinuko eco then shehera nizitera umwanya uri hamwe hona n'ishehera n'ibindi bikoko bikwa nibironde byo kurya mu Kasasiro na nembwa imbwa z'imishegezi kandi zironda mbibinyama na nebyo kurya ate mishegeje yembwa ni ry'abantu umukasheshe kare na n'umwazo kuri kuza kugira umushegana gukuruma ubwembwa then kindi harimo abayayi abakubani batora no bucupo mu Kasasiro abana abantu batera abantu amwe no ayifuye kanisa abayirize kwita umuntu then nananyimaha animaye naho bayirize kwita umuntu ye kanisa babita abana abo so tuhandi azazabire shahimwe yo mwazo to kutambara Daniel Tumsime umushomesa h'ishomereri ya St Luke Church of Uganda Primary School najanga beja h'ishomereri n'abateganisubwa ico nuko okoraga umukasasireji bueno ni nsaba kanso yambara system tuyambe Kasasireji abo urunji w'abana bitu nawo abantu abeturireho mnongo abo kubishaha yona bagumana baraganisa Kasasirero nekurugaho bone totoruhire kanye head teacher wa St Luke Primary School abana nibendo buyonzo bw'amana munonga tandi cyacimwa omumere yikurya ako benswera zabazira iminje munonga ekinuko shayona uriyo mu kirasi ekinuko cinga madrasa eshayona nuriya no hurire ekinuko sure it is not good naba kanso ngo batwereze 300 meters kuruga ha muhanda kwengera kuri yo munda abibwa Rwanda Kasasiro yabo kandi baje ngo bakore imihanda itebekine yo kuzina kunaga yo Kasasiro kandi twikirizana ngo batero umusirikare wo ku Makasasiro kunkana hati twari twaragira ikindi cyakuze ibintu babireta babina go muhanda kandi watwe ngo babyare miti base kutange ikinuko kiriya bamanya yibakoma titewo sengenge bari abagire pate yabo nandize gume kunuya kunkeke yabo kuka no fuhira umwanya ukabaci nk'ibyo nakasoka tubiragana nibe cyakoze Clark w'Ururembo rwa Mbarara Justin Barache nagamira umunyamakuru kwitu ngo kanso ejuriye nerunda na sente okutumunkora insurzeji yes twatwe no mushambo na chachi n'umwanyogo kandi kabane tutura kugira ngo aba twabitwara Kasasiro imotoka zijyata hihi na kanisa y'umwanyogo nuko twije twasitoringa outside court twicarzana nabo twagira ngo twije to making sure ngo Kasasiro byo tiyagaruka hihi ne kanisa kandi tubiye tukoze amwe twimbereho big trench kugira ngo za motoka zitakaga hihi naci na ne kanisa twagaruka twicarzana ngo tubyare hemiti that 300 meters away from the church and we are going to do it twicarzana ngo to fencing omwanyo kugira ngo that ikintu cyo kiriko kuzuka kanisa ibyo natuyenza ko bikora abo kubatuza settlement outside court
and we have to comply. Beitono bwa hati kanso y'ururembo rwa Mbarara eriyonegezaho okurura umwanya gwo kunaga mukasasura hari Kenkombe beitati hariho ekizibu kisya abantu bamwe nibeyetera itaka aho kasasura ya Kenkombe erikunagwa. Kenkombe ni impurura ngo hate oba bakajiba tinkumanya itaka rinene cyapa nko kuba kuriba ningira ngo icyo nacyo ni impura ngo bariyo mukoti. Muhammad Biansi urukansara w'ururembo rwa Mbarara na jango rweyetera itakera aine ecapa cyitaka okahizaza na groupe ndijo ya Jadress Mubangizi na mugenzi we nabo bakora icyapa ikitu nisoma Kenkombe icyabare gisoma icyare kindi by'urubuto rw'enyuma akiretera ngo kanso itaka niba eterino kusoborozi nicyo kurera ngo twara kasasura no bagiragana kaburi basanga ubasa kujya ngo itaka ryo nabo bakozesa none ryita aya tuguriza hano kanso nimbagamira ngo tuze bonda yatugurize kanso y'itaka discussing ho nabo icyo kikarema tinaragiye tina kwenda kushimanya. City Clerk Barache nagira ngo batunjira abasaveya okubasa kupuma insharo zitakeri. Abantu they take advantage of any situation. So muntakija he's claiming ngo cyapa chitu icyapa chitu kiryo mwanya. But that place, that area in chapa Kenkombe in chapa we have engaged the surveyors bari yon baza kwigura boundary z'umwanya ubugona kukugura konka umwanya guruhono rwitu kandi ubwire cyapa hato umuntu nijana claiminga ngugwe no shuare none reba ngo aba bantu no bandi benda kwiba just kwibe amataka ga government, but we are ready to fight on as far as that land is concerned. We are ready to fight on because we have the title to inechapa cy'umwanya ogwo atabantu bari kuzanga wowe umushango ngo konka turumukoti so nabwo icyo tinga basagambe by'umukoti kandi to kubasa kutware tari yawe tuine cyapa kitu itaka gitu kandi turiyo tukozesa so tino wartwi kandi wartwiraro oroho ni itaka neryitu na project ya World Bank yahwire itararire beitona abamwe bucuru kwata ho murembo rwa Mbarara beina matkongo mwanya gwa Kenkombe gucino mugasho kana habasa kurwa mwentasya nentekateka iziyenzu korwa kubasa kutungura umwanya go kirikuma isango kizibu cya Mbarara nibatekwa kuronda kasasiro hariho ko kwere site bagume kasasiro nibagitwaro konka bajimanaging buri type ya kasasiro bagito kwayo turebe ko twabasa kuguma tukozesa kasasiro mu differences zayo mu types zazo turebe ngo abaturage tibabona nebizigwebero teya zikenana tikafunda kwa kasasiro because Museveni natura natushomesa mutingirare ekazi none kutere twine ekazi kenana wangira mukasasiro yafunda nito tukuba tufunzire mituma yibo mwene kindi yo nimanyisa kasasiro erizoba nabo mwebembezi ekazi 10 zimara korro kasasiro mukagumana mukijura mwekindi nangwa ni 10 gingi koka kanze exaggerating. City Clerk na John Council eriene kora ahakwatanisa nebitongore na mnonga hebirokora ombya plastics kasasiro ne yitubuka kanso kandi y'abantu aho generating n'abantu mwe kuba kutwa kubasa kugisotingira aha sosi nasha gitwaje korra kore wanyu akacupomuka ronda umwanya wo kubasa guteka makacupako ubuvera rondo umwanya go vera mu gutekamo hari abantu bari interested abo kwenda uvero gutabanze kubanza bagwaje because it takes a lot of time na energy kuza kubanza gusotinga babyakira dumping site. So interera abantu muranga sort your garbage, sort your waste from where you generated from at home, because kore ibintu biringa bishaka aho uteka her kujunda na neta kujunda dereta kujunda ibintu abantu bari kugenda tukora ibintu byo mugasho akabantu basana kugiya musendi ndo batakugenda. Ururembo rwa Mbarara nironda na tan 250 za kasasiro burizoba Kenkombe beitwana City Clerk Barache na jirango yechi cubasa kuba curcumwe cha kabiri icya kasasiro herukurundanwa umurembo umwizoba 250 tons nzo kukasite
but we have the capacity to produce 500 or plus. Kuba some of the garbages unclaimed. In fact, in the Nyambaro umurara twagerezeho kubanza Kasasiro bareke kukozesa abantu bakakwata Kasasiro bakagito mu bideya bakajinaga baje ku mihanda bakagireta hagati y'engudo bakagiremo myanya iri clean kabomo kashange kishako cya Kasasiro hagati y'umuhanda. That's being irresponsible. So twena reka tube responsible atwategekina garbage na ninga shimulisi management. Meya wa Rembo Rwambara Robert Kachebezi na jango ineza company ezurukwenda kutaha amakorero ahari Kenkombe kubasa koresa Kasasiro etari kujunda hamwe no kwihorwezo umukasasiro erkujunda. Kasasiro n'umuri mu mpango mu ndemu okutebekana sa Kasasiro mukutandikira aheru kukorwa umukayo muntu okuruga umukayo muntu ahamwetorire amahanda nahirwe nabwo. So nkakanso tugerezeho kubanza kutebekanisa yeri kutandikira umakagabana twataho system yo kugira ngo umuntu we na family umutaho no orabase kugeneratinga ninga Kasasiro erarije tuteho service providers umuntu ashashura kandi ico nyenda kusima abanyambara kikoze icyo kurebera Kasasiro hati umutaho no itakirumu nabwo nishemerwa umuntu ijana mbuza atabwe inceri Kenkombe ahubwo kwa Kenkombe n'enju yayo niye kubiri konka Kasasiro eyo kunago mihanda eyo kurundanda hagati y'enguto eyo kurundanda mu mutare eyo kuzoko nuko ejo Kasasiro ikacendera. Now Kasasiro ejo kuyaheze kucendera twatunga abantu itunga kanso of course ikigenderwa cyanje cyango necyo kugira ngo tubanze twashemeza mu makahe kutashye kandi ikindi icyo nashanga muri kikora nanda hate niyo niyandagaruka kutandika umurama go gushomesa abantu kugira ngo Kasasiro twagitandikira mu maka tukabasa kugisotinga tukamanya ngo kujunda ntugitaha itari kujunda ubucupa ebivera ntutaha then eri kujunda ntubasa kugikora mu ibintu kamaniwa kafatariza zizindi hamwe na n'ibindi then na n'ibyo bicupa nabyo tubasa kuguza abantu abari kubasa gutwara ku recycling kurebera imyanya yo kunaga mu Kasasiro tushize ubuco Rembo Rwambara rwonka Beitona endembo zona hamwe no myanya iyo mutawuni ekinje tengwa ukwatansiza hamwe okutanicura mu maka za business Kasasiro kwihwa okuzaha bar kujitambuza okwihitya ahabar kunaga Kasasiro.